Nakajing yok mudoi baka jingle si ki katu kat ni ki dukan bam hapolo kala long syabapalan noror ke jing bambot kendon bansingan kinong bam kala penbor ya ka Commissionerate of Food Safety haka arpau tarik rempang arja apun rio ban penlong ke jing kenra ya kini ki dukan. Nakaliang ke Commissionerate of Food Safety bala mikmat daki officer haka jing alam uba M ding Food Safety Officer ki bala lum nong muna na kita ki dukan ki bala tip kerteng kum ke Jalpan Sweet, Lakshmi Mistan Bhandar, Bishal Sweets bat Meghalaya Mistan Bhandar. Syuk-syuk la syam bakaru komisyat bam hagi ni dukan ru kalong ka baklembut kendon bat kedan ke jing pendon kam ya ke juk penyang bonsin ban syat ya ki jing bam. Ki officer wat la kimpat khang ya ki dukan henrei ki la ra tang ya ki jing bam ban tes bala ki lap ya ki bala pendon kam da ke juk penyang kin ai sya ka Shillong Municipal Board ban le ya ka badon kam. तेल मंगाई ये कंपनी का तेल मत मंगाई वो सब तेल में हमको मालूम है यहाँ पर खड़ा रहो ना थोड़ा क्या हो गया यहाँ पर वो तो बोला उसने आया था ना 30 रुपीज एक ही लेगा 30 रुपीज लेगा एक लीटर का
Pagila sisi ni semasa kan kategori terus pagi ni kan jumlah kita dia di lain tidak ada bal berlai macam kami kepon ni lah kepon sangat nanti kuat lah ini tak ada istilah skill kalau ada saya tidak lagi ini lah yang kita testing tim ini kita tahu kita semua point testing dalam masalah feel ke oil kita instrumen tu instrumen kita dalam masalah feel saya dan kamu itu oil kita sip lah sis penting itu ada masalah satu tak segi kat kumpul jumlah dekat tim SW ke dengan step kawan sampling itu kan kawan lagi kita juga kita tiba-tiba sedih yang bagi tentang sugun tu sama puri tu isi sugun sim kan itu pun tentang sim itu boleh cinta setok sim kan itu basis use pada musim ke sama kita coba itu puri gitu description way tinggi jadi way yang next way kita belum dengan tang license di mana ketunga kepala aku dah ayo deh SI tu jadi tang license dan jadi apa tang license tu melak kan bahasa ini kelas new nak kan paper ni lagi spek restoran paper hotel public cover spek kalau ni di penting kadang ini ki tim dengi position wheels kita lap ni pun di case lap ni ki item berbiasa samosa bagi kacori kita kimin kita jadi sedih Kumbakan nu ke quantity lah yo. try baru approximately try sau dan san kiji utah approximately kan ini kita nak office pada segi nak link office dengan nilai IT nak municipal kan kalau tetap Hatum puro kita dah bukan nanti kan ini bukan using ini sini bikin oil kata di benar kalau office ni di component 5 kan link office ni Habatin, pej bahagi Kashab plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya